svima, dobrodošli na moj kanal Anna England. Snimam videe na hrvatskom i engleskom jeziku i teme su vrlo različite, a danas govorim o tome što treba napraviti kada iselite iz Hrvatske u neku drugu zemlju, u inozemstvo, koje odjave treba napraviti u Hrvatskoj. Moj prvi video koji sam snimila je video koje papire trebate prikupiti da biste došli u Englesku, kako se organizirati i doći. Naravno, ja ovim putem ne potičem iseljavanje, niti mi je to na kraj pameti, nego samo sam svjesna toga da većina ljudi koja danas živi u Hrvatskoj, možda i u Bosni ili i Srbiji i drugim zemljama u tom regionu, razmišlja da možda želi ići van. E sad, za Hrvatsku je drugačije jer je ona u Europskoj uniji i ja sam hrvatska državljanka, tako da govorim ono što se odnosi za Hrvatsku i na Hrvatsku. Dakle, taj prvi video možete vidjeti na mom kanalu o papirima za doći u Englesku, a ovaj video govori o tome što treba odjaviti kada ste već došli u Englesku i odlučili da ćete tu ostati. Znači, najprije što sam ja napravila je odjaviti se iz MUP-a, dakle policijska uprava. Dođete tamo i kažete da ste se zaposlili vani. Službenica ili službenik će vas tražiti vašu osobnu iskaznicu i dokaz da vi živite vani. U mom slučaju ja mislim da sam ja imala svoj ugovor o radu, a to može biti i vaš ugovor o najmu stana. Dakle, sve zapravo ovisi o službeniku ili službenici koja je za šalterom. Moja je srećom bila jako dobre volje i ja sam se odjavila onako baš za 5 minuta jer sam se pripremila i donijela sam sve što njoj treba. Tako da, evo, sad ovako to izgleda na jednom papiru. Kaže potvrda o prijavi privremenog odlaska iz Republike Hrvatske. I ta potvrda vam je na neočekivano vrijeme odlaska od 5 godina. Jer vi naravno ne znate koliko ćete biti vani. Tako da je ovo za sada to. Znači, nakon tog perioda od 5 godina ponovo se javite. Za sada je to potvrda o prijavi privremenog odlaska. Ta potvrda vam je bitna kad prelazite granicu, imate svoju putovnicu i onda je jasno u evidencijama gdje vi živite i što vi radite, jel tako? Druga stvar, a odvojeno je od policije, za mene je bitnije ova prva stvar, dakle odjaviti se iz MUP-a jer vam to jednostavno znači da kada putujete neće vas niko tamo na granici pitati što ste vi radili toliko dugo negdje vani u inozemstvu. Dakle, jasno je gdje ste, jel tako, gdje živite. Porezna je nešto drugo, znači porezna i MUP su odvojeni. Danas u vrijeme informacije koje kolaju jako brzo i kada ste vani naviknete sve raditi putem interneta, pa vam je onda čudno kako to sada MUP i porezna nisu povezani. Trebalo bi samo kad se ja odjavim u MUP-u da su svi obavješteni, i porezna i zdravstveno i banke, i da su umreženi i povezani, jel tako? Ali nisu. Znači, porezna je nešto drugo. U poreznoj se također trebate odjaviti. Sad, postoji revolt, ljudi kao kažu joj, jedva sam se riješio te hrvatske birokracije i sad opet da ja njima podnosim izvještaj koliko zarađujem, gdje zarađujem. Kako se odjavljuju u poreznoj upravi? Znači, u poreznoj upravi ćete poslati obrazac, zove se, da vidimo, TI obrazac, znači TI obrazac, sve ćete imati dolje u opisu videa, jer sam ja sad pomiješala i govor, sam vam rekla TI obrazac, pomiješala hrvatski i engleski. Znači, taj obrazac ćete popuniti, ni meni se nije svidio taj obrazac, pitaju svašta, privatne stvari vas pitaju.
ja sam malo revoltirana, ali poslaću ga i popunit ću ga. Znači, to je nešto što vam oduzme malo vremena, ali ste mirni kasnije. Ja sam vidjela na grupama, Facebook grupama, postoje oprečna mišljenja. Jedni kažu, ma nema šanse, neću nikome ništa podnositi račune, koliko zarađujem, gdje živim i šta radim, a drugi su oprezniji i kažu, bolje da ja to sada napravim nego da me stigne nekakva blesava kazna jer nisam to napravio. Znači, taj obrazac koji se skine sa stranica Porezne uprave se popuni i konkretno za englesku zatražit ćete i Certificate of Residence, što će vam kasnije poslužiti za ispis iz registra poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj. Isto ću vam staviti link gdje se i kako može putem interneta naravno zatražiti ovaj Certificate of Residence. Dalje, sa čega još se treba odjaviti? Ja još nisam zatvorila sve bankovne račune, ali ću napraviti to. Zašto? Zato što naše banke naplaćuju nešto što evo ovdje u Engleskoj ne naplaćuju. Dakle, samim tim što imaš otvoren račun u banci, oni ti mjesečno uzimaju, ne znam, 20-ak, 30-ak kuna i tako, to se malo po malo gomila, jel? Tako da ja sam odlučila da ću zatvoriti sve bankovne račune u Hrvatskoj koje imam. Čisto radi tog naplaćivanja te naknade za održavanje računa koje evo ja više niti ne koristim. I dalje odjava sa zdravstvenog osiguranja, dakle opet samo jedan mali obrazac koji se popuni i preda. Evo, ono što meni malo smeta u tom svemu, u procesu te odjave, je eto što još uvijek ne možete vi to raditi kao što ste navikli kad ste vani putem interneta. Na primjer, da bi ja zatvorila taj račun, ja ne mogu samo nazvati banku, proći kroz provjere tipa nekakvo pitanje koje će utvrditi da sam to ja, jel? Neka identifikacija. To pomalo smeta, dakle da vi trebate, ok, ja i onako ću doći u Hrvatsku, onako ću doći da bih vidjela obitelj, pa ću to napraviti tamo. Ali ako sam recimo sad poželjela u ovom trenutku zatvoriti taj bankovni račun, ne mogu, moram fizički biti tamo i to napraviti. Znači ne mogu nazvati i putem interneta to napraviti. Evo, to je ono što još uvijek nije moguće i to je ono što meni onako malo smeta i to me podsjeti zašto sam zapravo i otišla iz zemlje koja je eto takva kakva je. Ali opet ovisi i o vama. Znači, to što sam vidjela na internetu da ljudi pišu da se neće odjaviti iz porezne, da se neće odjaviti iz drugih tih institucija, jer malo je to na štetu samoga tebe. Onako da budeš revoltiran pa sad nećeš ti napraviti ono što se od tebe traži. I ovdje se traže određene procedure i postupci koje poštuješ, tako da nešto mora postojati, nekakva procedura i nekakav postupak, inače bi sve bilo totalno divlje. Evo, to je ono što ću ja napraviti i što sam već napravila od tih odjava, čisto onako da moj status bude ok, kad idem prelaziti neku granicu, da me niko ne zaustavlja i ne ispituje zašto nisi to i to napravila ili dužna si, ne znam, Hrvatskoj banci možda, ne znam, 300-400 kuna koje nisi podmirila, ne znam, 100 godina i onda se nagomilala kamata jer si to zaboravila samo zatvoriti, zaboravila se otići tamo, posvetiti 10 minuta zatvaranju toga računa. Ili da mi se recimo Porezna uprava sjeti nakon 5 godina obračunati nekakav porez, zato što se nisam odjavila iz porezne evidencije, jer za njih ti si obveznik sve dok se nisi odjavio. Dakle, tako, pravila su svake zemlje takve da se svaka zemlja može bilo čega sjetiti u svakom trenutku, pa je najbolje držati se pravila.
Eto, dragi moji, hvala vam što ste gledali ovaj moj video, pretplatite se na kanal, moje teme su vrlo različite, o svemu pričam bez tabua i vidimo se neki drugi put, pogledajte opis videa i naravno recite vi meni jeste li se odjavili iz MUP-a, porezne, zdravstvenog, zatvorili bankovne račune ili smatrate da vam je dosta birokracije i da ne želite s time imati posla. Puse, pozdravi, čao, bye!